Mulan dan nap mai atau akaswani ku hima hi pangoi fai jam se teman tai tam akung wang nang ngaulan chan soka fanang awang nang ngaulan akeng yulan hake Chief Minister Pache ni frio ngaulan me maya tai nang pu lai pan lan de sokali o alam hau tam lak ngau Deputy Chief Minister Y Paton wa Jeniputu mapu akoloto STPO Office Foundation Longjong atam a new gift-free Deputy Commissioner John Solese Changtam ma CMO hai District Hospital gift-free Medical Superintendent Office yalak pa eplak jingna yopato wa ngau sa ngaulan lan sa pujai ha Chief Minister Pache ni frio wa mani Government High School Merima wihima nyawe patam e ngaulan ma Shamai pu lai pan lan de sokali o alam haulak heng pu ngau aniu SDEO chopopo cho phang ma enrollment sapong pu yo ma chane meng pu teukia mu nectar Nagaland project pu awang pa batch ma li pu yo ma om nang pu chayatam Chief Minister Pache Reu sokali lai pan lan performance cheng ngawan de state aniu sokali lai pan mapumato lan Moilan chaki yoge sangpu ngai pu quality education yapha okpu se im wei palan essay chutai cha ne menge sokali lai palan te pu sangsi tuitai lili tai ngaulak jingne chayatam teni pu chu ma chatali te pu jama phong pu wong pong ne meng pu ki anio classroom anyai power lingatam pu jingne wellness council da yi non pu chief minister wa ngau pha tam lai pan cha lon lak tui sau ma politic lak advisor School Education hayanga SCERT Dr. Kekre Hole Yome wa ngau Lainau lan private laipan ma lek I hatanga matu anio sokali laipan ma lek cha hatanga ngonang pu im tau khai state ma sokali laipan min mai yalak pa ya a pailak jingne anio koksang manchong lam phalak ma nyu hai pa sang pu chiang ngau pa je yome ya to ngau pu ngop tau pa tai tam ma minister sohotono khose hai advisor koticho khomo ni o ompu ngoyangki mini deputy chief minister Y Paton wa Jeneputu district mapu akoloto ma SDPO office long chongatam hatau tai tam kai district ma law and order John lakai wongnang tamlak jingne State ma yapan ayong lingpu Pache Patona E SDPO office alama nyaponglan wangmana fawa tui lingkalak akoloto mam SDPO office lingpu kaya jingo yopi mapu katalan jingne alam amai ne menglak Pache Patona ngau police nyapong mui sako ai natanlan angpu wa khongtip jingne jingmai mongmai ma ngo oklak yapan ma tui lingkalak se I tui sau khak siwa tailak jingne am pangyu ha hai nyapong lan chaki taiship sapu kaya ngai kalak se deputy chief minister wa I anio hatau akoloto katalan tepu hangkine mengkalak se ngau deputy chief minister pai minister pasang mongpa chang advisor kasi to kinimi khopon weso towi hoto ayimi setong nyu hai pangjong chemerlan u tau pa tai tamba ompu ngo mini deputy chief minister TR Jeleng wa naga katalan de lingi pu ma Christianity pai pu wa katalan angang moi heman tau pu singlak ne ngawatam hatawa parent district ma henga mo tai tam wanga jani fai ma tama pli kam community nok nyawe batampu tai tamma ngau pu ngo town wan kon mong mapu national highway khocha tamatu a chong hailam linglak cheng ma deputy CM ma ngau pu a delhi hi ma NHI DCL pai tai seng hipak phi ma short pu anio union minister MORT nitul kalkari pai hawyanga kilometer ni point tat lamnyu linglak chingne Grow khocha te ongau topu chaya tampu ngo Deputy Commissioner ke free John Solese Changtam ma United Sangtam Students Conference USSC lan Pongyongpu Lake Chief Medical Officer hai Medical Superintendent District Hospital ke free app lak jingne yopatowa ngau pu ngop
muli hai vection lili CMO office ma ngopu kaya district mapu takai tin palande medical service yapha okpu yang se ngau ngo ngapon de man ngoi pu mong de medical officer hai staff kiferi mapu transfer release ne yemeng lak tc a chan pu pha nurse hai doctors lan transfer ne meng pu cheng ma tongayam pu ngau de ye chan pu jing ne USSC kaya district mapu CMO office a pon ngo pu se yang kim numanda akaswani kuhima mapu ngaulan yelak ba fanang hataw ngaulan news on air app sa YouTube channel AIR news mapu o numanda chai pu okalak comprehensive primary health care CPHC pangma ni nga tramlai taitam expanded package of service hani ni kuhima ma medical officer primary health center hai Arbal Primary Health Center launching ne ya a wangnang Commissioner hayang Secretary Health and Family Welfare we kezo ngaulan ma medical practitioners lan yoi tuisaw ma tramlai amai ya okkalak monghum ma tai pu ngau yoi duty ma wangnang pu agent amai cha ne menga health tuisaw mam chailai pu ngai lak ching ne medical officers lan te pa che kezo wa hang pu farm taita ma Principal Director Dr. Rito Tong Maitam Ya Pu Ngo Chonglika PHC Wam Ministry Health and Family Welfare India Sokali Mapu National Quality Awareness Standard Certificate Tau Bude Yi Non Pu Pha Pu Ngo Yang Kim School Education Department Ngaulan Me Private Laipan Kaya Recognition Upgradation Hai Recognition Renewal Tepu Application Format Department Website Mepu Ya Lakna Chayatam Format a develop panmang nga de ngoi pu mong ma tau galak ha ma it pu hipak ma download ne menga yalak pa submit ne menga yi lak ching ne ninga tamnang Nagaland State Legal Service Authority ngaulan me National Legal Authority ngaukhum ki annual lok adalat state ma pli court ki yakalak chaya tamnang hatawa develop to lenghalet panmacha awnilet panmapli anio saamlet panmapli se ngokalak Lok atalat hipak ma Court of Law ayanga pre-litigation yapan ma ngopu dispusai case pending lan taimong pu phai ya asokalak se iyang kim Jumukitima hai Dimapur ma ngopu Nagaland Olympic hayanga Paralympic Games wanga jani phai ma ta ma pli ma Jumukitima district medal ta phai anio Kohima district Panmatu Dimapur Panmatat se taw painang Nishipupa Games Teni Wangkalak Hanini Advisor Social Welfare Department Wangpang Konyak Ngaulan Me Tipi Wan Kon Mapu Civil Service Aspirants Kata Pan Pate Maverick Coaching Center Kohima Ma Coaching Yalakte Jamapong Lak Ngau Chayatam Ami Yupapa Coaching Palakte Omhupu Kata Lan Chingne Lainau Lan Lilak Ma Written Test Yalak Advisor Wa Ngau Ani To Ma Omlak Lan A 43 AC tepi mapu lan ching ne hai ngokalak taw mo om hu pu kada lan wa alam lili taitong ma a ani singhu ma wangkom konyak contact number 2 wok cha nga wok akek nit dat nit lem da meng pu okalak se iangki ngaulan so so ngaulan akeng yulan chamam Chief Minister pa che ni firio ngaulan ma maye tainang pu lai pan lan de sokali o alam haukalak Chayatam Deputy Chief Minister Y Patton wa Jeneputu District Mapu Akoloto SDPO Office Ching Foundation Long Chongatam Anil Kifri Deputy Commissioner John Solese Sangtam ma CMO Hai District Hospital Kifri Medical Superintendent Office Yalak pe Epatam Lak Ching ne Yopato wa Ngau Pu Ngok Tanapu Ngau Halan